Kulukli Shabile Sili Kakwa Jesucristo, Hoxi Baon San Juan. Kishtut qisiri blach Pedro, utkiril nakjosh taqen kilsh banish solom di Jesús rarosh ban, ali kish anabri chiresh ol salikwaak eku nakish patre, kakwa. Anili taq artesin kakwe. Naklak Pedro kiril direct solenelil, kish cherele Jesús. Kakwa, itain, karta kanakwi. Chichehe kresh bani Jesús. Witkwak na kain ta kanak, tokretal tolien, kata kwakre, kakein la. Hoka nakisutong kresil sa siyengke lakpapanel nak inka takam klitsolom aan. Abale Jesús moko kishche tare lak Pedro nak inka takam. Kishche ban witkwak nakain takanak tokretal tolin el kata kwakre. Ana in litsolom likiatinak chirish chishunil ay. Ut kishtsibah kwe. Ut lao nakanaw naksakaltianish olobaw. Tokwang nabalchik kilakshpanu li Jesús. Kuitate tsibamank chishun kale. Link oshlanak chishuni li rochichot. Mukotahat aklok tachok na ahe lihu te tsibamank. Ratin likakwa